Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri. Donbassda Birleşken Kuvvetler ameliyatı mintaqasında bir Ukraina askeri ele qoldi. O 20 yaşında edi. Bu vaqtda Ukraina Mudofaa nazirliginin spikeri Maksim Prauta haber etdi. Bugün Rus işgalcileri ateş to'xtatuv rejimini 5 kere bozdular. Onlar Minsk anlaşmalarında yasak etilgen silah kullandılar. Şu cümleden artilleriya, mina topları ve tanklar. Hepsi provokatsiyalar Donetsk vilayetinde edi. Найбільш тривалим і потужним став обстріл в районі. En devamlı ve şiddetli ateşke tutuv Lebedinski oldu. İşgal etilgen Udivka tarafından düşman 3,5 saat devamında 122 kalibrli artilleriya, tank, mina toplarından ateş alıp bardı. 100 kun Rusiya esirinde. Ukraina harbi esir dengizcilerinin tuğanları onlarga kol tutmak için video çıkardılar. Adını anıtlarına sadık ve buyuk idareli dep koydular. Noyabrın 25'inde Kiriç Boğazı yanında Rusiya mahsus hizmetleri Odessa limanından Azaq deniz boyu Mariupol limanına yol tutkan Ukrayna'nın Berdyansk ve Nikopol katerlerine ve Yangi Kapı reyd bukserine ucum etip onlarını zapt etti. Neticede 24 Ukrayna dengizcisi esir oldu. Onlardan 3'ü yaralandı. Ukraynalar esassız sınır bozuvunda qabatlanıldı. İşgal etilgen Kırım'daki mahkeme onlarını tevkif etti. Bundan son onlar Moskva şehrindeki taqiqat tevkifhanelerine avuştırıldı. Bu yerde onların tevkif müddeti aprelin sonuna kadar devam ettirildi. Hepsi 24 Ukrayna dengizcisi o'zini harbi esir deb ilan etdi. Ukrayna ve xalqaro topluluğu Rusiyadan Ukrayna dengizcilerini azat etiluvini talab etdiler. Sınırlavlarda bir yılga Avropa Birliği Ukrayna kaçak sabık prezidenti Viktor Yanukovych ve onun 11 saftaşına karşı koyulgan sanksiyalarını vaxtını 2020 senesi martının 6'sına kadar uzattı. Söz devlet paralarının özünü alu ve hukumunu öz menfaatına kullanuvda mesuliyetli şahıslar hakkındadır. Şu cümleden cedvelde sabık prezidentinin uyken oğlu Aleksandr Yanukovych ve sabık baş nazir Nikolay Arzarov barlar. Yanukovych rejiminin memurlarına karşı sanksiyalar ilk sefer 2014 senesinin Mart ayına koyulgan edi. Türkiye'de işgalge karşı miting olup geçti. Ankara şehrinde Kırım Tatar ve Ukrayna diasporaları kanunsuz işgalinin 5 yıllığına bağışlanған miting teşkil ettiler. Olar Kırım'da insan hakları bozuluvları, adamlar gayip oluvu ve hapishanelerde tutulgan möbüsleri hakkında hatırlattılar. Miting vaxtında iştirakçiler millet vatan Kırım, Kırım Tatar halkı temsil olmaz dep kıçıraydı. Bu ayağını elini kesip alınğanı kibidir. Sen bir parçan olmasa nasıl yaşap olarsın? İmkansız. Ve elbette her bir Ukrayna için bu bir ağrı. Kırım Tatarlarının temsil organlarını ve liderlerini itibarsızlaştırmaya ve karalamaya yönelik çirkin ve iğrenç iftiralarını yönlendirilmiş medyalarında ahlaksızca yaymaya çalışmıştır. Çok sayıda Kırım Tatarı ve Ukraynalıyı ırk ayrımcılığı uygulayarak işten atmıştır. Bugün efsanevi Ukrayna bestekarı Vladimir Ivasyuk 70 yaşında olacak edi. O Ukrayna estrada muzikasının temsilcilerinden biri edi. 100'den ziyade yer 50'ge kadar alet muzikası ve birkaç spektakl muallifi oldu. Fortepiano, violonçel ve gitara çalaydı. Da o ihtisasi ekim edi. Vladimir Ivasyuk 30 yıl evvel keçindi. Sebebi ne olğanı hala da belli değil. Cesedi Lviv civarındaki Berhovesk ormanında tapıldı. Deyler sanki özünü öldürdü. 2019 senesi Ukrayna kahramanı unvanı verildi. Ukrayna yerlarının hepsi muhlisleri Vladimir Ivasyuk'unu unutmadı. Yazılanlarından en belli Червона Рута. Сонце руту знайшла і мене щарувала. Ukrayna'nın yangi medalleri Avropa Yengil Atletika Çempionatının sonki kunune Ukrayna jiyma takımida 2 mukafot sahibi oldu. Marina Bekhramanchuk uzun sıçrav yarışmada tunç medal elde etti. Onun neticesi 6 metre 84 santimetre oldu. Bundan sebep o 3. yer aldı. Olga Lekhovaya ise 800 metre uzaklıkka çapuv yarışında tunç medal kazandı. Onun neticesi 3 dakika 24 saniye. Hepsi olup Ukrayna jiyma takımı Avropa Yengil Atletika yarışında 2 kumuş ve 3 tunç medal kazandı.
Гданьск шер башы сайлауларында бірінші ерні өлдірілген шер башы Павел Адамовичның сабық муавины ве шымдыке вақытта шер башлығы вазифесіні вақтынже ижра еткен Александра Дулькевич тұта. Оңа сайлаушыларының 84% қол тұтты. Бұл экзит-полның нәтижелері. Егер мәлімат ресми тарза таздықланса, Дулькевич сайлауларының бірінші турында ғалип олacak сайлау комиссиясы нәтижелеріні енді бүгін илан ете біле. Январның 13-інде Павел Адамович хайрия концерт вақтында бір кіші пчақлады. Оны хастаханеге кетіріп бір қач операция ептілар. Эртесі күні Адамович хастаханеде кечінді. Гданьск махкемесі адам өлдіруінен 27 яшылы ерлі сакен қабатланды ве 3 айға тефқиф етілді. Сұрғыда еркек оз қабатына инкар етті. По смерти Адамовича. Павел Адамович ілі қолған сон біз оның ішіні девам етмек керекміз. Сербест Гданьск шеріні инкишаф векенлештірмек. Дулькевия ханым исе мұтлаққа бұны yapmaға девам етір. Американың Алабама әйтіндегі торнадо себебінден 23 адам ілі қолды да 40 яраланды. 10 биңден зиеде ев электрисіз қалды. Бұл ақта ерлі құртаров қызметлері хабер етті. Мескон мұнтақа бойы кереден 2 дев көбі қаршыға отып кечті. Олар евлеріні йықты электрик қатыларыны сындырды ве тереклеріні түбі тамырындан чекіп чықарды. Телекесізлік мақсадынан Алабама әйелетінің Ли бөлгесінде эпсы мектеплер қапатылды. Полис Қыдыров ішлеріні кечірмеге девам ете. Кения шымалінде хеликоптер қазасы. Хеликоптерде олғанлар эпсы әліқ олды. Бұ дорт Америка туристі ве учеджі. Бұ ақта ерлі мемурлар хабер етті. Хеликоптер Крокодайл Айленд адасындаки милли парктан Кения пайтақты Найробиге учайды. О Кения вице-президентін еді. Қаза себебі шымдылік да белі дегіл. Бұдақыға бұл сонки хаберлер еді, да тафсилетліжі хаберлерінен сіз біздің UATV сайтымызда таныша білесіңіз. UATV елі олыңыз, көрішкенже сағлықнен қалыңыз.